Пани битцям співають, всім народам обвящають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус бавця в Божій славі, крочить сьогодні разом з нами.
Сина і Духа Святого. Пан з вами. В интенциях этой святой мши молимся за померлых Леонида Уласи, год после смерти, Станислава Цвірко, 5 месяцев после смерти. Просим так само Божого благословения, заступництва Найсвятейшей Панны Марии и всех святых для надеи з нагоди дня народження. Прошу Бога так само всемогутного и милосердного дать здоровье, потребное и необходное для Татьяны, про запеку Матки Найсвятейшей и нашего отца Фабиана, а так само Святла Духа Святого для лекарів, які лечат себе. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Сегодня мы отзначаем урочистость у небовшествия Пана. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи від світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи від світу, прийми моління наше, які сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся, всемогутный Боже, мы сегодня с верою шановуем у небовшествия Твоего одинородного Сына, який усім нам подарував откуплення. Учини просим, каб ми, живучи на землі, завсёды узносили наши души до неба, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
Яки с тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читання книги «Дій апостолаў». Першую кнігу я напісаў Тэафілія пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў ды перад якім з'явіўся жывым, пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах на працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусалема, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы вучылі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце хрышчаны праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ты ў гэтым часе адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Отец прызначыў сваёй уладай, але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна узіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце, углядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта слава Божа. Дякуємо Пану Богу. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный, Пан наивышейший, великий владар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Пан при гуках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, спявайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. Бог владар усей земли и Бог, Ему им спявайте. Бог владарить над народами, Бог сядить на своим троне святым. Узнесся Бог под радостные вокличи. Читання книги послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия у познания Его, и посветлил очи сердца вашего, как вы ведали, у чим надея покликання Ягонова, и якое богатие славной и спадщины Ягоной для светлых, и якая незмерная величь моцы Ягоной у нас, верующих в произведение могутной силы Ягоной, якую Ён выявил у Христе, коли воскресил Его из мертвых и посадил праворуч себе на небесах,
вышэй за усялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за усялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакраў пад ногі ягоныя, і паставіў яго над усім галавою касцёла, які ёсць целам ягоным, паўнатаю таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Ідіть і навчайте всі народи, каже Пан. Я з вами во всі дні, аж до скончання віку. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. Закончение Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Иисус сказал своим учням, так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день из мертвых. И в Ягоное имя повинно обещаться покаяние для отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалима. А вы свідки этого. И вось я пошлю до вас обещание Айца Моего, а вы заставайтеся в городе, покуль не опранитеся в моц з вышини. Потом вывел их аж до Бетании и, поднявши руки свои, благословил их. И коли благословлял их, развитался с ними и узнесся на небо. И они поклонились ему и с великой радостью вернулись у Иерусалим. И были весь час у святыни, и благословляли Бога. Это слово Пана. Сядьте, дорогие браты и сестры. Сьогоднішнє свято, якби завершає Євангеліє. Тому ми читаємо перед читанням, звичайно, ми читаємо читання Святого Євангелія там поводле Луки. Сегодня мы читали закончение Святого Евангелия поводле Луки. Закончение. Чому закончение Евангелия? Бо от сегодняшнего часу, вот от этого часу, згодно со Святым Писанием, учні повторали тое, что учил Иисус Христос. Слово Иисуса Христа, Сына Божьего, перестали наполнять, можем так сказать, учняў своих. Але засталося тое, что Иисус сказал. Засталося тое, что записали учні и что зараз проповедують и про что рассказывают. Бачим нават сёння Христос еще перед тем, як узысці на небо, Он сказал, что так написано усё. И Он исполняя Писание. Ось гэтым фактом, коли узыходить на небо, Он исполняя Писание. Але найголовнейшее, что исполнено в Писании, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день из мертвых. Терпеть и воскреснуть – это самое головное. Святый Павел Апостол сказал на эту тему: коли б Христос не воскрес, наша вера была даремной. Христос воскрес. И Он терпел и воскрес. И Он пробывал сярод учняў, и теперь узносится своей человечею природою, з якой Он воскрес з мертвых, узносится на хвалу небесную. Поглядите, гэтым самым Христос дает некую такую перспективу человечей природе. После воскресения и она узносится, как пробывать с Богом. Коли такое было у человека, а тады, коли Пан Бог створил человека,
человечая природа, то есть душа и тело, пробывали с Богом. То есть Христос нас вертає у хвилину творення, у хвилину пробывання з Богом перед першародним грахом. Але вось гэтая хвіліна дасягнецца толькі тады, калі у яго імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам, пачынаючы ад Іерусаліма. У яго імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам. Вельмі цікавыя словы. Абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў. Возьмите Духа Святого, кажа Христос вучням, кому адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. Над кім затрымаеце, над тым будуць затрыманыя. Адпушчэнне грахоў мае вялікае значэнне. Чаму Христос вось так паўтарае і гаворыць, што такое адпушчэнне грахоў? Пры адпушчэнні заўсёды ёсць пакаянне, чалавек каецца за ўсё, гэта значыць вызнанне грахоў. Бо хвіліна пакаяння гэта не толькі, што Божа, я жалую за ўсе грахі, але канкрэтна за якія грахі я жалую, за якія грахі я прашу Бога прабачэння. Не так, што, можа, Боженька, за гэты грэх не прашу прабачэння, бо яшчэ не жалую, яшчэ не даграшыўся да канца. За гэта ўжо жалуе, бо ўжо не магу грашыць. За гэта вот яшчэ можа там, а можа яшчэ калі-небудзь каго-небудзь вышлю куда-небудзь далёка, а можа з кім-небудзь яшчэ пасваруся, а можа каго пракляну, за гэта так асоба сильна, здараецца, так далее и тому подобное. Дорогие браты и сестры, адпушчэнне грахоў – гэта тое, што мы гаворым і каемся за грахі. Так можам дапусціцца часу ад часу. Але адпушчэнне грахоў таксама вядзе з сабою паправу, пакаянне, што чалавек усведамляе, што так чыніць нельга. Усведамляе. Адпушчэнне грахоў – гэта таксама шчырая споведь, не абы-як. Шчырая споведь. Мы шчыра спавядаемся з усіх грахоў, што папоўнілі. Мы стараемся, каб Бог прабачыў. Калі мы ўтойваем грахі, гэта не адпушчэнне грахоў. Гэта такі здзек троху ад споведзі і ад тых слоў Езуса Христа. Ось тыя, якія Ён гаворыць, это здзек. Поэтому стараемся рыхтавацца добра да споведзі, бо мы ведаем вялікае значэнне споведзі і вялікае значэнне адпушчэння грахоў. То есть, калі я рыхтуюся да споведзі, то я рыхтуюся да споведзі. Я павінен выказаць, бо выказванне грахоў, я яшчэ раз паўтаруся, гэта нашае пакаянне таксама, так, нам сорамна, нам непрыемна, але гэта нашае пакаянне, у гэтым праяўляецца таксама жаль за грахі нашыя. Калі чалавеку сорамна, жаль за грахі адбываецца ў чалавеку. Дарагія браты і сёстры, поэтому не боймся, стараемся выказваць усе грахі, якімі мы саграшылі, каб яны не сядзелі больш у душы нашай, каб не сабіралася яшчэ новых грахоў ад несправядлівай святатацкай споведзі. Поэтому бачым, Христос гаворыць, каму адпусціце, таму будзе адпушчана, на кім затрымаеце, на тым будзе затрымана. Усім народам абвяшчайце адпушчэнне грахоў. Это не значыць, што адзін народ мусіць спавядацца, напрыклад, у Беларусі павінны спавядацца, у Германіі не павінны спадзявацца, ці дзе там яшчэ, як я быў у іншых там троху заходніх тых краінах, там раней спавядаліся, а цяпер ідуць да камуніі ўсе, пытаешся, чи ты быў у споведзі? Не быў, дык што ж ты лезеш да камуніі, як ты не быў у споведзі? Трэба ж троху каяцца за свае грахі. Вось такое незразумелае, чалавек не чытае Евангелие, што грахі павінны быць адпушчаныя, грахі павінны быць дараваныя. І гэта вельмі вялікая Божая ласка, бо гэта паходзіць, кажа, усім народам. Што значыць усім народам? Дарагія браты і сёстры, а гэта значыць, што Христос з'яўляецца адзіным збаўцам для ўсіх народаў. Няма іншых збаўцаў. Што бы сёння, як бы мы не шанавалі, і сёння бачым нейкія такія дзіўныя, часамі прасвечваюцца такія тэндэнцыі, трэба ўшанаваць, вось, бо яны таксама моляцца, бо гэтыя. Я не гавару, што трэба іх забіваць усіх, да? Але
зразумець павінны, што гэтыя народы не моляцца Богу. І тое, што мы павінны таксама і павучаць гэтыя народы, ці то мусульманаў, ці то яшчэ кагосьці там, мы павінны павучаць пра Езуса Хрыста, сведчыць пра Езуса Хрыста і гаварыць, што Езус Христус адзін і збаўца. Што Езус Христус адзін і збаўца, гэта вельмі важна нам зразумець. Не згаджацца, што ў іх так все будзе складна і добра, як кажуць, але Езус Христус, у Езусе Христе ёсць збаўленне, што б яны не прыдумоўвалі. Я не гавару, што мы павінны прыслухоўвацца к іхнім словам, але мы павінны разумець, што Езус Христус ёсць адзіным збаўцам. Як не можаш паўчыць, то хоць маліся аб навяртанні гэтых людзей. Да адзінага збаўцы, да праўдзівага збаўцы, да Езуса Хрыста. Ёсць шмат прыкладаў, калі навяртаюцца людзі, калі звяртаюцца да збаўцы, калі Езус Христус сведчыць ім, што ён адзіны збаўца, як святому апостолу Петру, Паўлу апостолу, ён думаў, што ён тут вызнае веру так, як трэба, што ён правільна пераследуе хрысціян, што вось ён добра робіць, што забівае хрысціян. А калі Христос яму даў пазнаць сябе, ён зразумеў, што ён рабіў. Ён павучаў, што Христос адзін і збаўца, ён больш не баяўся ні жыдоў, нікога не збаяўся больш, што пробавалі яго некалькі разоў нават забіць, нават жыццё яго, але ён смела прапаведаваў Езуса Хрыста. Так і ў нашым жыцці, дарагія браты і сёстры, не толькі на тым глобальным узроўні мы прапаведуем Езуса Хрыста, паважаныя, але на тым узроўні больш ніжэйшым не саромеемся прапаведаваць. І кажуць, не патураем, не згаджаемся з грахом, як мы гаворым. Яны ж не вераць, але ж добра жывуць. Яны ж не вераць, а можа падаецца, што добра жывуць. Падзякуйце Богу за вашае добрае жыццё. Падзякуйце Езусу Хрысту, што ён благаслаўляе, бо можа, як кажуць, быць вычарпана вось гэтае ўсё. І тады што? І тады начнуць бегаць, прасіцца ай-яй памаліць, успомніць, што вось аказваецца жыццё, аказваецца тое, што нам найбольш патрэбна ў нашым жыцці, залежыць шмат ад Езуса Хрыста, паважаныя. Гэта на тым бытавым на нашым узроўні усведамляць, сказаць, што так рабіць не трэба. А чаму так рабіць не трэба? У імя Езуса Хрыста, кажуць, у імя Езуса Хрыста. Христос не вучыць нас так паводзіць. Скажыце, не бойцеся, не саромейцеся, калі бачыце паводзіны блізкіх нашых асабліва. Вось, чаму не трэба так рабіць? Патлумачце, што ў імя Езуса Хрыста, што Христос так не вучыць нас рабіць. Христос так не вучыць. І паглядзіце, што будзе тварыцца з чалавекам. То есть імя Хрыста трэба вымавіць часамі, калі д'ябал праз другога чалавека вымаўляе іншыя імёны і іншыя словы. То есть у імя Езуса Хрыста згінаецца кожнае калена істот нябесных, зямных і падземных. У імя Езуса Хрыста, на імя Езуса Хрыста. Поэтому мы павінны ўсвядоміць тое, што кажа Езус Христус, узносячы нашую чалавечую, кволую чалавечую натуру да хвалы нябеснай сваім бослам. Таксама нашая душа набывае тыя свойствы, якія набыла дух Езуса Христа, дух з'яднаны з боствам Езуса. І наш дух набывае, з'яднаны з боствам Езуса Христа, свойствы дзяцей Божых, прыбліжаныя к Божым, і ўзносіць калісьці нашае смяротнае цела да нябеснай хвалы. І пра гэта мы павінны помніць заўсёды. Дарагія браты і сёстры, як прыклад, заўсёды нам свеціць вобраз Найсвяцейшай Панны Марыі, якая была ўзята на неба з душою і целам, боствам Езуса Хрыста. Вось гэта таксама бачыць Езусам Христом, з тым сапраўдным Богом і чалавекам. І мы ведаем, што яна з душою і целай знаходзіцца блізка свайго Сына Езуса Хрыста. Гэта таксама для нас дастойны прыклад пра годнасць чалавечага цела, якое таксама калісьці будзе знаходзіцца блізка Бога. Не толькі душа, але і нашае цела. Няхай Пан Бог усемагутны дасць нам гэта глыбей і лепей зразумець. Няхай Пан Бог усемагутны дасць нам вялікую свядомасць, каб мы зразумелі вялікія таямніцы, якія Бог адкрывае для нас. Амен.
Вызнаем нашу веру, веру у одиного Бога. Праз Єсуса Христа, який взошел на небо и сядить праворуч Отца, с довером представим Богу наши просьбы. Молимся за святый костел, каб он мужно обвешал Божию правду и указывал свету вечной коштовности. Тебе просим. Молимся за миссионеров, каб яны обвешали Христовое избавление усім народам. Тебе просим. Молимся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Тебе просим. Молимся за тых, хто не разумее годнасці людского тела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для удзелу ў вечным жыцці. Тебе просим. Молимся за тых, хто прабывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лучыліся з роднымі праз малітву і удзел у сакраментах. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Тебе просим. Прошу Всемогутного об ласце избавления для Уласик Леонида и Станислава Цвирко. Тебе просим. Божьего благословения, заступництва Мати Божией и всех святых для надеи з нагоды дня народжения. Тебе просим. Нехай Пан про заступництво Мати Найсвятейшей дарить потребным здоровьем Татьяну. И просим Светлого Духа Святого для лекаров. И Тебе просим. Божьего благословения, заступництва Мати Божией, слуги Божия Отца Фабиана. Молимся в здоровье для Людвига Лукашевича. Тебе просим. Прошу Бога так само за всех несправедливо покрывдженных и осудженных силы, моцы для их. Тебе просим. И за всех наших ахверодавцев, нехай Пан благословляє всім, хто допомагає, старається так само допомогти, каб костел наш був пригожий. Нехай Пан благословить за молитовные группы. Дякую вам за вашу молитву. Прошу молиться за наших парафиянов, особливо за наши семьи. Нехай Бог дасть им супокой, радость нашим семьям. Тебе просим. Боже, выслухай наши просьбы, учини, каб мы про справедливое життя на землі
досягнули вечного життя з Христом, у небаўшэсці, якого сёння святкуем, які з Тобою живе і валадарыць праз усе векі вечныя. Амин. Христос воскресли, супокой принес нам, радость и избавление, душам сутешение, кирились. Ахалипьон небо стал, светлый ужо не изнавал, людям радость даровал, за яких життю отдал, кирились. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан принес волнение, душам сутешение, кирились. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Ойче, спрадвечны, покорно складаем Тебе гэтую ахвяру во урочистостью небаўшэсця Твоего Сына. Дозволь, просим, каб праз гэты святы обмен даров мы узнесли наши сердце до неба, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серці. Узносим и до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годно и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складали подяку. Пане святый, Ойча всемогутный, вечный Божа, бо Пан Єзус, пераможца граху і смерти, узышоў сёння ў неба, як валадар хвалы, яким захапляюцца анёлы. И Он посредник помеж Богом и людьми, суддя свету и валадар створення. Узыходячи на небо, Он не покинул нас у нашей нягодолі, але перед нами узышоў у небесную агайчину, каб умацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены Яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім нашим головою. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом з усіми святыми спявають Табе им хвали неспинно, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усі
покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем и Тебе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы одорвать с упокоем, аховать, яднать и кировать им во всем свете. Разом со слугой Твоим Папом нашим Львом XIV, Біскупом нашим Йозефом і усім, хто вірно заховує, визнає католицьку і апостольську віру. Пам'ятай, Пане, про слухав Твоїх і про всіх тут присутних, віру і відданість, яких Ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали. І яны так само і Тобі приносять за себе і за всіх своїх близьких, за откупление своих душаў, з надеей на збавление и уратование, узносить свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности з усім костелом у найсвятейший день, коли Пан наш Єзу, Твой Сын одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, з'єднаную собой кволую человечую натуру, найперш спашаною вспоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Маті Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих Петра и Павла Андрея, и всех святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во всім аховує нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, и ад усёй сям'і Твоей. Захавай дни наши в Твоим супокои, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Пане, моцаю своего благословления, освяти гэтые дары и учини их досконалой милой Тебе ахвярой, каб стались яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Йон узяв хлеб у свои святые и достойные руки, подняв очи до неба, до Тебе, Бога Отца своего всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте, з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі. Зноў Табе падзяку складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Пане, мы слуги Твои, Твой люд святый, успоминаючи благословленную мукою воскресения, а так само хвалебное в небоушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем на святейшей величи Твоей из Твоих даров и щедротов ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на ее милостивой, спогадной, ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, пред обличчя Твоей боской величи. Каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благословленне і ласку праз Христа, Пана нашага. Амен. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі.
просим Тебе, Пане, дай им и всем, кто спочиває у Христе, перебывать у місці сутішення, святла і супокою, так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподяються на великую милосердность Твою. Будь ласкавый дать удел єдності з Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом и всеми святыми Твоими. Уведи, просим и нас у их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа, Пана нашего, праз якого Ты, Божа, усе гэтыя доброты неспынно ствараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Зачем вы это робите? Отче наш, который есть у небе, Назад. святися ім'я Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Поранку Божий, який береш на себе раки світу, смилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе раки світу, смилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоїв. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, а Как Ти Ты вийшов. войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Сейчас иди, горняй. Сейчас иди, горняй. Анна пора
свет утих, хоч шляхи тернисті, успокусав час Ісусова тіла, отражає нас. Хліб і віно з Богом лучать нас. Єсу, ти криниця всякого добра, ясная дорога нашого життя. Освяти наш розум, серці запали, нас Твоєю опікой, Єсу, одари. Хліб і віно з Богом лучать нас. Будем у покорі літості просить, Бог наш милосердний нам благословить. Про святую споведь сердца очищать, тело таямницу годно споживать. Хлеб и вино с Богом лучать нас. Всемогутный Боже, неба и земли, благородных ласку, милости спошли. Одари надеей, веру души вли, радости променем, свет наш озари. Хлеб и вино с Богом лучать нас. Пан світло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веди мені, лёс мой у руках Его. Пан світло і збавлення моє, как уж мне бояться Панакова життя моего, как уж мне полохаться. Пан світло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веди мені, лёс мой у руках Его. Нават коли злочинці будуть супроть мяне, моє серце не почує страху. Хоть би пайшли на мяне войной, нават і тады я буду сподіватися на Пана. Пан світло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веди мені, лёс мой у руках Его. Одного прошу у Пана, одного жадаю, как я мог вечно жить у доме своего Бога и бачить хараство Его и радоваться Его святыняй. Пан світло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веди мені,
Всемогутный, вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам уделу небесных таемницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пребывая с Тобою в Христе Иисусе, яки живей и володарить на веки вечные. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі, Пан з вами. і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Помияние наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях спасения покажи, край наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях спасения покажи, край наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях спасения покажи, край наш от лиха бережи. Святися ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Молися за нас. Тешься, небесная княжна, радуйся, Мария, тешься, Божаю жоняма, аллилуйя. Моли за нас, Мария, годной была Христа носить, радуйся, Мария, звался же
на веки вечные. Аминь. Няхай будет прославленный найсвятейший храм, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь.